alhamdulillah hingga ayah lon terpaut langsung ke TV Beutong direstu temangan. Hak ke ulan bahat dengan jantung terasa duduk di dalam dada temani ayah pilih TV Beutong sedangkan Milon pilih kakanda. Karena pegang bacut Bang Beutong restu ayah lon lebih utama hanya restu dari yang kandung terpaksa Milon ku suruh temangan. Walau pihak Dek Marya Untuk alah Cut Bang lon tetap tak sabar han mungkin tak lawan Cut Bang payung ku tak gerdilon singa durhaka. Telah ke doa Cut Bang payung kedeh bak rabon kita nyodua bersabor rumah lam sabor tampung ngan keniat pun hati adinda. Cuma bacut telan pegah langsung bacut Bang Beutong yang tak lon cinta menyobit singa katakan judulon ku harap abang lon bejet ke Syedara menyobit singa katakan judulon ikhlaskan Bang lon dengan hati risa. Gunung Gerute betul tak lambung ramai yang kunjung tempat wisata menyuka Sabah. Hai bungon dusun dari awal pun kana landa ada Sabah yang cukup. Hai intan payung penuh lang jantung si umum masa akan lekang walau baderun bakat gulung cipta biasa. Alhamdulillah lempu jarabun pasana dolon kalulun baca cinyan harapan dari Bang Beutong lelaki langsung niba ayanda yang ulun harap pada payung sayang Gaseh lon deli metuka deli naragu Cut Bang Beutong laut ben arang Dek Marya ikrung isip ile mesin tong hanya krun daun medra urewa mula berdua jino abang tren lemarip langsung dengan ayahanda. Anak kedidi di pemususun di bau Beutong pasinggah mata telah ke doa ideh barabo muka Bang Beutong percaya telah ke doa ideh barabo muka Bang Beutong percaya.